Makanya tu keddi ku agama ibu telu. Angka keddi bahilo, angka keddi kanudo, angka to keddi suho. Bahilo makeddi ku tay, deto na makeddi ko alena. Kumali bale, ye. Maballo bale nalli. Bale loppo, tapi kufuran na nasu na turungi pipuso macenne orin na napa na patip ka bali bulan. Makeddi ku tawe de na makeddi ko alena. Tapi toma-toma lebing ke hadir. Ya ku kanudong aslina keddi. Makeddi ni ku tayo makeddi to kalena. Tapi angka keddi ibu, yeah. Pa itu biasanya idi je mabassa muki ku tayo mabassa topi te ku idi to. Yeah. Ya ku manuru agama ta tete kami na makeddi bali bolata, ya toro pa mulat tale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilaih. Allahumma fasalli wa sallim nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Alim Alebina Popongeki, Bapak Ibu Kepala Wilayah Kecamatan Matirobulu, ya. Yang sama-sama kita hormati Alim Alebina Bapak Kapolsek, Bapak Koramil Matirobulu, Kecamatan Matirobulu, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Matirobulu, yang sama-sama kita hormati Gurutta Bapak Ketua Basnas atau yang mewakili Kabupaten Pindrang yang sempat hadir di tengah-tengah kita, sahabat Ketua DKP RI Kabupaten Pindrang bersama rombongan yang sama-sama kita banggakan, Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua dan anggota Majelis Taklim yang datang dari berbagai daerah, serta hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiratnya. Oleh karena hidayah dan maunahnya, angka kiri iji tudang si wujud rupa matampa baraka mangin ripama semadararin ini nawa. Kita berdoa berharap mudah-mudahan peringatan Maulid ini adalah isyarat pertemuan kita di surga nantinya, insya Allah. Salawat dan taslim senantiasa tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmatan lil alamin, uswatun hasanah di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum lanjut bicara-bicara ke dua telu napa ke doa ngefung Allah Ta'ala, saya secara pribadi memohon maaf
Jika sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan, aku ramping ki mati. Loma peringaran ki maka de angkat tu telun rufa tau malak de na tando-tando fung Allah Ta'ala. Yang pertama, toma dorakai kufuanna. Yang kedua, toma doraka kutodoi fajajianna. Itando tu kufung Allah Ta'ala. Yang ketiga, toma bicara si bawa toma tindro kiyolona pacaramai. Tando tu kufuan. Kanya insyaallah. Dia teman ada yang bicara orang budi. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, peringatan Maulid nafahangi tofan ritata fole okui akar kata Maulid maulud mauludon. Dia bermakna ismul makan, ibetuangi hari kelahiran, tahun kelahiran, bulan kelahiran, dan zaman kelahiran. Makanya Nabi ta napuasangi asona asening mapuasatukus sokamisi. Hari Senin Nabi memperingati hari lahirnya, dan hari Kamis Nabi ta natutui asosona dalam satu minggu dengan hari kebaikan. Magi ni rampe bu ye karena rias sotamata na kulino idi atan na puange na rampiaki fong Allah Ta'ala makkada wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Hanya akulah yang mengeluarkan engkau dari rahim ibumu nasifung Allah Ta'ala. Meneng angka sandro ye rete lolota cinya tofa. Andaikan ada seorang dokter hadirin rete loloi tenato. Tapi fung Allah Ta'ala tu pesuki boleh kubuanin dokter. Ini mengingatkan kita Bapak Ibu makada di tunget-tunget tu gaga tapuliang. Maka dia gurutta andai ka safing itaru ku sedemu kurowetue mungkin safitofa muaseng indokmu. Andai ka tedong itarong ku kurowetue nule tedong imuaseng ambokmu. Nala deceng rufatauku. Nala deceng rufatau hadirin. Apa pesannya hadirin? Nampi ya caki itu tapaliwe. Isuro kita mengarangi aso afole ngeta si bawa am caji ngeta. Pak ya tu tolinoi ya kuna sedin ni alena mapalasa cekon na nataro dalle. Ye. Na nendre na salangkan na nataro fangka. Makadandre gurutta mabangka nitu. Jangan nama bela Bapak Ibu. Dupa-dupa ni bawa lame tal 50 juta ya lah pangali. Madari jene talo jeli masiji. Ceni mas sumba ceni maga bali bola dene sistem. Kapa mendre dalle biasa toki tu mabangka. Ini diingatkan ke kita. Maka dia tu mesukom mita tajang lo sendrijali. Maka dia toriolota as-sommewamu. Ye. Nampi tu adanna fatasufue maka dehana isengi ye. Aso pahangi as-sommasumu tamamu kulino ajapu as-sommasumu kulino. Magi farallu pahangi bu as-sottamata kumanye. Hadirin dimuliakan Allah. Nasabaya menyecinya kamputta. Yeah. Saya tadi dari Sengkang kurang lebih 3 jam Pak. Yaro lalangi pulang ke roku Google Map ero maka lukalu maka 3 jilo letu panapaku letu kumen. Tapi maka deki Pak Yaro tanana fung Allah Ta'ala sedini. Sininna angka kuyasena to fule-fule manang.
Kalau saya mengatakan istriku orang Wajo, saya orang Sopeng asli, Kanda tadi pimpinan Basnas mengatakan asli Tofinrang, sebenarnya corona pak si beleka. Alena rok beleka makadas li Tofinraka ya bele makadas li Sopeka. Kenapa? De gaga asli ku menyebu. Pamenengi asli ki ku menjadi gaga to mati. De na mati neneta. Tidak mati suamita, tidak mati hadirin dimuliakan Allah anak tak de, tapi cenyaki kumanya asli. Makanya lo mi iris sesumpat tamata kumanya, siba sumpah masuta kumanya. Kudu salah farengarapa, guruta boleh findra biasa rampiaki. Maka dena, ya kutoko kulino a guru ko tuo, ya kutoko mo nyawa guru ko manyawa. Fakto macam itu tuo, macam tu manyawa, ya tomi tu macam mati. Mega pak to deni setuo, make ga. Ya ko angka fak dar, taci cema palak maje kula falak na. Nala ta si jaka, fadar deni setuo ya tu. Tule mati, isefa letu fetulafi tanai. Irella ko finarakan apa ki fa genong napi si jakka bu maga ni ku si tengah heto dia geno ya palo ya ku angka funggawa taci cema tanda tangan masa buraya kara funggawa deto ni seto itu mulai mati tomo-tomo lebih ke hadir ini tu masa ge pak ku defend hita. Ya ku angka oroane nala pembantu mi benena tak ada penga ya ku angka orane mapaku tulak ke deto ni setu tapi ku angka makunrei tiawana pak jeluk nalake ni tilo monotaro de memang iku de nang kamu panya menyamak kak 20 ni to si bawa iga makada anakmu annat sokodo cidi menyamagafa ya ku angkat jelok-jelok makirulak kena lak Benedetto ni setu mega tu kulino pak ya naro taloma maulu loki majapu pahangi aga laleng no polaki na bitta hadirin dimuliakan Allah nasaba sumber segala berkah rahmat famase kuni na bitta degaga lala ya beralenge pa kuloki lolong lala salama kuna bitta maka deki waramparang ustaz mega to pak depung agaga matura pak gangkan yan tu mega iruntuk pak katotongat tabudi loma mapak bene sapa to sogi fatinasangi hamalabite ku mega gagana sapairo talumpulan itu na sapara nak bene do dijaji pati sapai ro nak ce dia indo na falasang ambuk na madodo ya ro tak ti sapa angka siku balik kampung kacamata aga sana mati robulu nasang falasama gindo na madodo mamambok na napi ganda sitaw na pubena na ti meloduan ni puang maga pi napi ganda 20 maga pi na mati ganda siula mak bene mati matuan nurani gena 20 mak bene mati matuan na makundriye gena 30 te melodo maga pina mati sisanna ti melodo pak alena malasa iti jo ke rumah sakit napi si botolo impustama tapa matemuni maka de keluarganya burane dok apa penyakitnya maka de dokter tidak ada cuma diduga keracunan karena terlalu banyak mengkonsumsi susu kaladuarsa maco benena. Makanya hadirin dimuliakan Allah ini ya ketauri palai supaya ngapa itu pertama pak di yang kedua nabi tapa natutu as-sona nasaba as-soma lebih naposangi kamisi ya rosoi dihisenge pak fetu dalam satu riwayat irampe makada as-sona juma pamulang as-so tak bilange yolona juma yebu tubun na adang mondrin na juma napi sempung nyawa na ada
ibentuk miolo paya tutubut tapa 360 na lappa buku kututubut tatu niga makada andre gurutta saya al-bahuding anak sabandi dia napasai ko takkaleta ye kasi sabbu arwa ratuna masumutama ye andre gurutta makada po gurutta ia kuto ko napas ye kapa de mupake masikiri ye wadi jaji maresa katutungam apa onrol linota tu idi pak maringarang ya sakit tu nampi tu masiji ya sangi onrot tu ye ya sangi onrot tu apa asal bangi tau we yoli ni kue jadi makadam sikit pak kudena jok kata masiji tomate tu idi na betuan masiji pak onrong mak berejama onrot tu na sabak magay iya faya sangite tu kumaring ngaral le sukupuan jadi ku agama tali bicara pak asiselengan neto na mate sebenarnya asawan niyola nama tawafu ki idi kuma bicara matingi ta telu tu ya tolandre idi bu mate yang kedua matau kasiasi yang ketiga matau ifau ya telu pertama matau ki mati aga butinna ya kumalasa-lasa sama bolo tak pernah bacangi ya sing anak tak mangaru ki lokom puno ka yang kedua onrotona te mate pa angkel letuk Singapura makbura orang Bugis bilang ya mitu angke kulo fangke balu agage to makbura padahal bapak ibu ia tu amatenge demi na wat di yudane tapi de gaga wat dia tahu nasaba amatenge de gaga tanano molay ang kanero onrotona mate nasa macumi tu je mate timalori malolo kani ma bedda ma COD mali bedda pa macumi tu mate ye ang kero bapak ibu ya kumoni sarae di kutangaban ni nawan ni Juma nalengalake na nabampung ang kalunga malebu upako ni tama timu nala nyawamu mato janda ye ang katoya roh hadiri kumoni sara kutangaban ni gorap po na kilo bolana makadala mo la falawanga matuju machoy muala majalo ni nena nana isa dekip piari di lo na berang itu sarai furi tanai ku Nabi Sulaiman makada magiro iko ya kumoni ko kun ni Jumato ni na matomatay makade sarai pa itu Nabi misang bahasan olo salah satunya Nabi Sulaiman pak kade sarai onikutomi aje ufuoni sininna olo fudamana ku fungala taala makade asona tu Juma kucenya wanina Juma nakama lino demi ni pudang olo-kolo makadai Juma tanggal apa ye tahun 2025 de makademi kucenya wanina Juma sona Juma demi ni puat tauna ya tomiru ya ufoni ya tulponi ka kuwan niwi wani Juma gora makasi faegana wita tolino matindro tamele damu purana mas supajangisa deto jadi gora mak makadehe magi mo tindro tamele wani Jumaye kamu amma ni lino ina tu nak kade gurutta ya tu ya sange kamu lino kamu becuk ku mate tae na deto gaga to pak lo mate tan masa sekali di gaga fakasafna alaiha kuibukani fakitan na te pa ifalalangi toma-toma lebih ke hadir mapamulin do aji redu nyawe letu kacing-kacing ni surup palit pa makadelo ko gatoba ifendre si kutuna loko gatoba ifendre si kwanruken na loko gatoba toma tuak ku biya temita to ipiaga sana tarima darari makade gurutta ya kumbo tomate majit masesta lo jok kasapa ko to macaca terima ko dararinna deto namangki fa imapa
Yero to man rafian nama kasih sempajana ye madece ku padan rufatau yero musapa ro maka de magi fale yanu de to ta nang kehito ku masiji de to na sempaja lo mate tenang dua mi kemungkinan nasa gurukta pertama ifatan reki betulo puluna isio ya jena ye ya jena kedo kedua wadito jaji digagi si orang tapi ifitangi onrona liwa jana liwa tauna sehingga dia nak kedo-kedo tabayang kabani pak yaku wani jumano ni sarai nak boka seta ngasuna calaleta miku boleh pasti tabuk kualeta salemu toma lebih ya tu kipalala pak assalamu ni galaga pamulange pak tatutu tobae nasa ngante gurukta pertama ipitangi te gaganna tak dapat ibu ipitaki to gagatta allina dalameta allina fanretta mette agagatta mette ki alo moleka de pasilenga ngi jumat siba satu ulalluko de wakade sona wani urapi ko ye bangi te ko mangaribi kamu pa aku dareku ye ganda si pasaker dan ku pasui alo moleka mette agaganna agana pau laba ni ya ku makasimi sakku madece pasti dak kamu ku Jabal Nur masjid Jabal Nur ya ku tapasalo ku ya petumpeng iki dena mu maresa laba ni tapi sabara ko saudara muleluk ka tu kulino mu anda sarasaka imma di muakarakara mbok mindom makarakara ko mapadarane lalu mana ye tapi ku de umasakke de to umasidekah ye mu beraka ko agamana fungala taala sabara ko ye sopo ka nania renge ka surimondi na fungalata ye pak tadam pengekai napya gagi cerita pa devi cerita watakaleta tada penga bapak ibu loka makutana kami magaje tapunai kami ga tapunai pa ne yetu madari solangi ki megalandre kunna mataku meneng idik punna paki tadi gato mak kacamata tadampeng apa maka diki gemekku meneng idik punna gemek dega gemek mafuti ye gana mafuti semir de na sikenna ku fitu plotong umuru na petiloki mas semir tili bolongi maka diki watakaga sena watangekku depak nananungan cenya idik punna makanya ibu kuloki mak jappa ala sifatna nabitta masoro penuh ku puange aja na bega ku otoku kolkasku ulawekku wajukku mega tulasani tu apa ku kolkas tak kolkas di pintu nelli bali bolata dua pintu malasa kitu nakala kolkasku aro ya ku oto ta oto harga 200 juta na melli bali bolata oto 500 juta namanya gamiwas selek tanalena malasa kitu asal kanakun nabu megalasan makanya hadirin dimuliakan Allah upalit kumiro cek dek pak ya kuloki macam ake waramparang ibu ye pak ni pudame toki ku menyelino ye ya ayyuhallazina amanu la tulhikum anwalukum wala auladukum an dzikrillah sininna to mata pe aja nagagamu aja na wija-wija keluargamu pakaliali ku madepe ku puang jangan bu nasolangi ki kuloki macam bu feku carana toma-toma lebih ke hadir tati sesa kurau ya ro ibu madari mapot to angka sekku di biasa tu kuboti tak wite ya nule kama to madari pa de to gaga je ku menye pinrang diga ye ya ro ta mega lo nalli taliki bu taro mega foto tangka sekku tala parabolata 2 telu tapi tapaki bu ya kumalasa ni nakanaki penyakit komplikasi kani gulana nadeknya cekritoni staruk ringan loki te siruntu panitiane Jabal Nur ula pertama talengi foto dubeta 2 ula kedua talengi telu ula kappa talengi apa kumakadela kita manang kenapa mu mabesah akenare biasa pangelitole mi yelo namu macailandre
Kudangi laket tamak kade macak itu idi. Iya malasa nulle yolo kak mate na idi. Iya kude uti mapakku gagakku di suruntuk kuku burukku. Iya kuti utaro wanya waciceng. Angkan itu janda kafe di tiro-tiro ko maka dia mate wala ya ru. Haro. Bicara nama pakir bu. Apa sanrangi sesa. Angka rumah tahfiz. Angka masjid. Toma-toma lebih. Angka hadirin dimulakan Allah panti asuhan. Tak berangi bu kuruku macawek metoni. Supaya si runtuk ki matu kurau ku jok kaki. Hadirin dimulakan Allah. Yang kedua bu, mendre galaga kedua kade to fandetata. Ipasiruntuk te keluarga na wijan-wijan. Saya kira tak dampengah. Ifahangi di ku agame bu. Ya Qurane angke na kami nama lebih makunrei. Cocok na sangaleno na gurupta maka de kamu baka kalolo ku pa bene gatti. Pak Yeri di urwane namusinin na agagatti sompangi makundre kumakasing ampena nama deceng agamana deto na ganna linna. Makanya itu sompe wajib. Agami palik sunnah di menre emi. Dia tono tu faranna taro mati kufura redi. Ya tu lo faranna idi. Di nandre afi tubu. Maka dia tori lo sompa fattaro sara balanca fattaro ada leko fasiki barita leko sendrialena sirifina pak dengenna. Ya to si kufura te berkeluarga ibu angke na kami nama masoli wijanna cenya gaganna cenya to pangkakna agag anakna angke na kami nama masoli mage hadirin nampi tu idi ku angka generasita na canggih pungalatali salay malemah risesena agama malemah risesena ekonomi nasuro ki agama ta hadirin tedeki wi anak tanah si boy pak disengeng agama magai apa wadi jaji idi tomatue mate ni angka dosa ila luang nalalengi pungalatala na masiki romatu pak dongan anak tak wadi jaji ibu. Maka dia Nabi taman kana salasa banatun nigi to punne wija tellu tarbiyah tahunna adkhulul jan yaku angka to punne wija tellu ye Nabi bi ni ku agama madecenna fungala taala nafa guru ni masahada nafa guru ni masempajan nafa guru ni sisumpu padanna rufatau ye ro wijanna tellu jamingi to do pajajanna suruga. Maka dia sahabat wasna taini maga kedua. Maka dia Nabi tanabu duambo. Maka dia si sahabat wahidun ya Rasul maga ku seddi. Maka dia Nabi tanamu seddi. Jadi fiara pak. Ipa guru anak-anak temisengi lalesue supaya angka efek na kuidi. Ina tu nak kade to fandritata ya ku mas sempah jamina nae. Insyaallah angka saroti di anak-anak to matu. Maka dia to riolota patan rufa tu wija nomor sedi angka wija yaseng fasiki barita fatola falallo fatuna barita fasumpusunga fasiki barita bacok mian ambo amna tapi anak ku mendek ni yakitang ini yang kaling-kaling ni pangajana angka to anak yasa pasum agasan fatola falallo cama ambo na cama telena natola falalo na tumatuan angka nana yasa fasum patuna barita ambok na todece kukamaja na padicing tapi nakulen na lena kana manu tadeng alena mana kana to makati ku HP malasa te di kampung alena muna natune barita tapi ang kato nana pa yaseng anana pasumpusunga ya ku ele taddu iku sibawanna tate arwa maka dia nu tega ko maceto matuan maka dia bapak na si bawa mak na dia marukah aja lalu marukah pak ya kumoto si matu tu mandre ongkoso lo ni mandre indomi lo toni ya linga pulsa na digalo na fegau toma lebih
Makanya hadirin, angka set di riwayat rampe pak pangulutan Nabi Isa alaihi salam. Furan lalu ku set dikubur. Neng kalinga tulis kuburu insyaAllah. Berselang 2 bulan, laba si fengen Nabi Isa. Lalis si penede pareng kalingan na. Ifa karyoriusi tulis kuburu Jadi tudangi Nabi Isa bertafakkur. Ya Allah, apa gerangan di dalam? 2 bulan yang lalu insyaAllah. Ya ulangi fakariorius. Angka saat dan yang kali Nabi Isa maka dia tu tomatuai kutu ilalang. Angka nana set di najajiang. Iya. Ya roh anak watuna tuo itu tomatuai na pak guru anak na set di kalima. Angka fattaru makada Bismillahirrahmanirrahim. Ya naro tibacangi ku anak na sampai nalalengi tomatu malebing ke hadir ufakaroru anak na pilalaku tomatu anak. Jadi ini penting hadirin. Farallu tu ibibi wijay misengi fung Allah Ta'ala pahangi agamana pahatol lalesu. Hadirin dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya toma-toma lebih agak tujuannya kira-kira toma mau. Bapak Ibu sadar atau tidak, idik maka kue mabela ni kuna bitta. Onak na rampe panitiai sisabune pada tu pataplo petu tau. Furana engka nabi tanapa ki ke maka kue. Tabayang kaban Ibu. Falawangan Nabi Isa menurut riwayat Nabi Isa na nabi 500 taupa. Na yana rafi nabi bunga ijajiang ya sengi toma-toma lebing ke hadir saman jahiliyah fattakafu. Degaga misa sompa puanna. Bakang naruntuin nabi bunga ijajian na hadirin. Ya tu te maka kupa mak judi online ni. Waktu na nabi media yang dipakai orang berjudi cenya domeng, cenya to yokir. Tapi aga pale tahu kuruntu toma tampu na doi si ba gora sedi tega mondroi aga na makabiro sedi makade makundai metero sedi makadurane ya toro siaga kenana deni tajang letu hadirin dimuliakan Allah sera ulang seplesona tappa furana sia toro tawe ilallu makundai Kirafi gere, furi gere, ifue bebue, napi pasuna na makadia apa kena, burane anak. Roriolo pak. Na 500 mito palawangan na pak. Idi lebih ni si 10 tahu. Magi na lui falesu sifat na si bawa ampe kedona na bitta. Idi digagat sebenarnya pak berubah. Cuma engka mitedeng isapa maka kue. Acai makai gana to acca pak. Miliar material tu macam angka set di tablet Pak Puri Bacaro, salah satu rektor di salah satu universitas yang ada di Amerika, namanya Profesor Dr. Benjamin MX. Aga nafau maka deh kita ini mencetak sarjana terbanyak di sepanjang sejarah, tapi sarjana yang kita cetak adalah sarjana yang berpenyakit. Doktoro kita cetak, tapi seorang dokter hanya mampu memberikan resep kepada pasiennya. Yeah. Tapi dia ni kita kasih iro pasiennya pada pi sapi perah. Dia ni sekondisi ka penyakit na aga. Pada mi tinafaja pasiennya. Seorang sarjana hukum kita cetak. Mantaji hakim atau aga, toma-toma lebih. Tapi keadilan yang dipegang oleh mereka. Ya kutomariawa pak, makasih tetek na fadu. Ya kutoong kangka sana hadirin dimulakan Allah makundruan rena bangkungin liase. Yan yang biasa madari na foto rioloy. Maka de pangacara, pangabicara. Ye. Pangadila, pangadi, fasikola, fasikala. Magi na padari mapakyo tomi makwe pak. Ye. Toma parenta pak. Pemerintah yang kita cetak hadirin. Ye biasana. Pada tu nak kumana pak. Naita mi rayakna. Dia kalikan dengan kepala, dia ni tamak bita-bita buku rusuk nak kasih tari digaga di seman. Kan beda ni maka kepak. Kenapa saya sampaikan seperti ini hadirin? Ye. Nasabak yero idi yesoy pak. Cenya aceh tedeng. Aga pale tedeng hadirin dimuliakan Allah.
ampe kedo si bawa lempu. Ia digage ku idik pak. Anak-anak tahadirin contoh becu. Riolo idik ku makkadeni tomatuatta elo tabe ko kulaba ko kuyolono tomatuam. Aku angka to polena na kafide matanna pak. Ye, dena to lalo femang namun pagaji ki. Ya nak tamak ko pak kapa mo pasulaki mata ko to polemu. Pasti tetot tuda, tetto makada. Luapa matanna mbok. Ye tagde pak. Makanya ya li falesu hadirin magaro nabitta. Fa nabitta rahmatan lil alamin fa mase kusinin alang. Nama kadafu gurutta hadirin dimuliakan Allah. Angka telu pa mase maluppo na faturu puat. Pertama watakkalena nabitta pa mase. Magina watakkalena tuma-tuma lebih. Angka dua watakkalena nabitta di contoh. Bicaranna nagauna. Maga nabitta mak bicara. Maga ku tomatuanna. Ye, tomato piarana. Maga nabitta ku siruntu tosogie no tofadie. Maga nabitta pataratte yasang ampekedo hadirin dimuliakan Allah ku siruntu runtu sahabat nak bicara-bicara. Nabi belum pernah ye ku menurut riwayat pada salah satu kitab yaro nabitta hadirin dimuliakan Allah ku mak bicara teh na tanga. Lepe pi bicarana teh napa mak bicara tu. Iya, maka dia guru tak kuresihab, ku angkat tomak bicara amekkono. Apa ku fole tujunna tomak bicara mace ku tuju, pak dia tomete. Tapi ku angkat tomak bicara toko. Na fole salahna tomak bicara mace toko salah, pak mete sih. Kedua, aganda pinabitta pak ku takalena kedona. Magam pekedona nabitta pak ku keluargana. Nampi tu fong Allah Ta'ala set di mitona jello. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Majapus itong-itongan angkan itu kuatak kalima lebih na surona fong Allah Ta'ala uswah. Mapakya de ku fuangi katuku nabitta. Mapakya de ku pada tarifancaji katuku nabitta. Bahkan hadirin dimuliakan Allah secara hakikat ye tomaturu ku nabitta ye yana tu to salama lino akhirat tomak boko maceri ku nabitta yana tu petakafa linona lebih pahirat tega kuro dasarna pak makkadeina pungala ta'ala Allahu nurus samawati wal ard puangemi tu tajangi langina tanah niga tajan nalekki pak tadam pengak bapak ibu ku angka to umuru na 60 na to 70 to kwe tata negere makadero tajanna mata sofura ki gana kuda tega halala tega haram pasti jawabannya tidak pernah ulange makutopa pura ki gana kuda tega malampu tega majekko jawabannya pasti tidak lampu ku bola agasana kantoro na funggawai yang 1000 wa pura ki kuda makadeye hak na rayamu ya hak na cinya hak na rayak tidak pernah. Tega pale pudaki pak munawwirus samawati wal ard. Menurut anda guru tafsir. Tajanna nuru Muhammad. Tegi mondro yaro bapak ibu kamana kilalana garwatta. Maka de batas sufue mabela famu demu gorai. Macawe demu bici. Yawa demu cukuki. Yase demu congari. Saliwangi mawakkako. Ilalangi ancuruko. Wa nahnu aqrabu ilayki min habil warid macawe kan udah pas sepi 3 ro natakku nangka mabela kak disapa bapak ibu ini contoh konkretnya asuni ku masjid ya kucinya sandala tatala denam paraki puna sandala pak kaki pilal masjid kamu ku masjid tapi niga pale pun makam par pak bapak ibu ya ro ku garwat tilal makka decinya sandala mu insyaallah pak ya ku pak darek isi semuki ero malebiki ya ku palekna hadirin dimuliakan Allah pakantoro kina si semuki ero cekik keca tanda-tanda tangan ya ku majelis takliki si semuki ero bu cekik ka fofok de talo mak gosip ku si seki ero ye ne ero agage pak de nekana suku garota maka de pung Allah Ta'ala macawe kan do pas sepi 3 ro
ia na tajab pak na tireki fungala taala melalui nabi teh ia na rolo lesu mangulo ia to na roli pa ang pekedo nampi tu makade to pandritae pamase maraja yang kedua nak beraf fungala taala na TVE nabi ta aga nati nabi ta pertama sahada la ilaha illallah yang ketiga nati nabi ta hadirin pamase maraja nantara ki nabitta untuk lolongi pamase. Makanya hadirin dimuliakan Allah, nampi tu barani ki papoi to dena siseng nabitta ye petakafu linona lebih-lebih pahira. Maka untuk itu maulid ini salah satu upaya usaha untuk mengenal Nabi sekaligus memperdalam cinta kita kepada Nabi. Aga lalan ni pa iperdalap pa pertama Thomas salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Biasa ki makilo-kilo pak baca-baca dok di aji falepe ya Nabi salamun alaika ya Rasul salamun alaika magai makkaden rigurutta yero alaika kaf mu'ataf ya ku ibaca ya roh makkaden rigurutta macawe nabitta ku sedeta makade hadis deneng kana beriselengi ka umakku tanna angkai falesu nyawaku ku tubuhku bali beriselen umak. Makanya pak setiap tu masalah ki macawe yana tu nampi hadirin ya caki lepe ku baca salawae sebagai bukti cinta. Maka deki ustaz ya paga pale tu to makade mapoji ku nabi ta ku to mamolu mapakude apalagi makade tiki pante-panteng kato-katuang ya biasa pak ada modifikasi budaya dengan agama toriolota to panditariolota angka burakna angka telona angka sokona ya karena hal ini sebenarnya perpaduan antara budaya dengan agama. Dek pa nak kade pantip pa, burak pa, ya sekit mamong. Tapi tak dampengi ka. Ya tubuh ya sengede pakasiang katelu memuah. Ka pakasiang matana ifegau butu modala, butu ajapa-japa pada padan atau mak bangun masjid menrek Mekah. Angka to pakasiang becu tapi dekuresa ifegau. Pada padanna hadirin dimuliakan Allah ma puasa. Puasa manya nama pereng aga sana de to mandre. Tapi angka dua marissa ifegau puasa. Pertama macai, yang kedua ma popurimonde. Nia wajib ku puasa. Ma perenge sarakna puasa. Nule mana terwe de nande de to nenu, tapi madari de nule tede na macai, de to nule na popurimonde. Madari si tengah lima ibu-ibu ku ma puasa. Toma-toma lebih ke hadir na rusak puasaan. Madari itu kusada tapi rata-rata maje tu kurang malangi bu. Sak barak mana tu teh. Kerja beli bola aku pak biasa ku jokai. Kanggo tanah. Lo mak gosip kuele maka de jajak ma puasa kak. Maka demi semaga mari harus saja jumpa taru ma puasa kak. Matu pi pura pak buka muka. Aro. Jasa tu ma patur tu. Yang ketiga ibadah bu maringeng becu magampang ifegau namun dia to mak jenne tapi liwat tanek namala aga ya ibu sikiri termasuk salawat subhanallah tulliyanaro alhamdulillah tulliyanaro magi bu bahkan dalam satu riwayat hadirin angka set diula naruntuk Nabi Sulaiman wattunna ma polisiral malal pak runtuk bere-bere mataru maga sana marombongan tamku garimpak batue natane punggawana bere-bere aga musapa kutu aga mutira nandre makede bere-bere kekesehatan na puang kurilalan na tingkah Nabi Sulaiman ternyata ula makede Nabi Sulaiman kutumu makede rulae lo mutukka masu masapa dalle de mi gaga wola kesi makede Nabi Sulaiman makasitu pale sikirimu maka dia rulae dena tarimpak tajange ya ku dena pura ka masikri ku aku tak bekasisem aga na baca hadirin maka demi rulae subhana man halakani
walam yamsani min rizqi. Mapacci pung Allah Ta'ala pancaji ka nade nang ka pung Allah Ta'ala na luput pas syukur apa pedale. Itu zikir. Kemudian hadirin dimuliakan Allah, ini yang paling terakhir Bu, yaitu Nabi tangkangenna innama bu istul utammima makarimal akhlak. Mapasuku ampe-ampe. Tadampenga Bapak Ibu di kondisi kita hari ini madari itu renggang. Ya sengnya sisu asif pojib aga senah si runtu-runtukeun. Silaturahmi madari kumi HP apa ya ro Nabi ta angka salah satu sifatna malamung paringaranna makutofa romatana aga senah matana batina lu pakasingi fadan dari pancaji. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum asisun alaih. Nabi tatila nataru matana kasih batina tiluk pakasingi fadan dari pancaji. Magai untuk tidak memutuskan silaturahim. Tadampenga ibu di telu tu yaleng itu pakasingi si sumpuna. Pertama malomo dalek. Yang ketiga malampe sungetna. Yang keempat mak baraka umur. Untuk pakasinga si sumpunget tabu ye termasuk panitia yasoy naleki tu pante-pante. Magai afa yaku ica ite makan di bu. Degagap po jenamu pung Allah Ta'ala cecetoy. Maka de pung Allah Ta'ala innal insana li rabbihi lakanuda. Aro. Ku iya tu molli ta iya suro te mak bere lakanuda. Kadi makutue katoni mareke. Jadi ku angkat to tolli jok mak bere jama mangaribi issa nama kuttu lakanuda to sana. Innal insana li rabbihi lakanuda wa innahu li hubbil khairi lasadid. Tapi ku agaga molli inalino maka tu tinulu. Makanya tu kaddi ku agama ibu telu. Angka kaddi bahilo, angka kaddi kanudo, angka to kaddi suho. Bahilo makaddi ku tay deto na makaddi ku alena. Ku malli bale ye maballo bale nalli bale loppo tapi kupura na nasu na turungi pi puso macenne orina napa na patep ka bali bulan makaddi ku tawede na makaddi ku alena tapi toma lebing ke hadir ya ku kanudong asli na kaddi makaddi ni ku tay makaddi to ku alena ya ku malli bale mi tu balaga san ta saydi ku manya ci sabaya pajajja kenapa inyomi amasi bale fajje. Tapi angka kaddi ibu Pak itu biasanya hidik je mabasa muki ku te mabasa topi te ku hidik to ya ku manuru agama ta tete kami nama kaddi bali bolata ya torpa mulata le. Tapi angka kaddi na seng agama ta seddi khusus kaddi na makunre dampang ibu di mabela kampungku manuru agama ta sinin na makunre makaddi mana ada pedampak ibu ajama ta demo ka. Tapi makunde de na makaddi mak berangi dina. Deto na makaddi mak berangi bepana. Apalagi ku fanten na de na makaddi. Cedi ni kaddi na makunde asa suhong makaddi mak berangi laken. Ye tu kaddi. Suhong asan. Huku agama ta bu mapakiro. Makanya hadirin aja nero tafataratte kilana katutunget ta. Pa itu sifatna nabi ta hadirin de na pada bestah. Angka to jokka ku nabitta doang penni doang ngeso denandre melo wajunna nabitta yero nabitta tatallumi wajunna bu cek dina pake matindro cek dina paje ku kagau cek dina pake masumpaja ye nabitta kasih puya berasedi sedi tomi bai pake matindro sedi tepe ni towe nabitta to paham malengi nala napana yaleku nakade Aisyah suruh Allah Ta'ala ya manitu sedi makade nabitta deka gagi pancaji iya angka to mapala ke lopo de wali jadi insyaallah pada tu panitia ya ku makadiki matu deva ga fantek ku pasti naleki nak beran nabitta pak tapi ma bicara baraka ki ibu ya natiro tawede jokka pasae de ku Madinah neng kalingero padangka tagad sana padangka sogi pak buta kafe makadero padangkas sogie lokka ko pasai ku Madinah nasuro na guruna molliro wajunna nabitta sagi lo na balu kasi ko molyak jokka pa manuru riwaya yero tam malengi
namu yoro tom aga sanda balu pakire namu letu appo fetul lafina deto nama peddi on rosolina nalai toma lebing te hadir ya rode tobutai na tibolana na baca maka Allahumma salli ala sayidina Muhammad barakakna suruna fung Allah taala wala fa'bura na sapungi matanna pak menurut riwayat mataru malla matan pura malla matan na pudangan na gurunna tiwi illesu ye alengi fenga na bitta wajudna ya rubu ya sabaraka asi sumpungan toma lebing te hadir aja isolangi fadat tarufatau pak magi pak isuru ki mak guru ku bere pak de nang kana siruntuk de nasibau de nang kana siruntuk bere rolongan de nolli sibawan ya ruidi biasa tubuh mapadarani ki mapadakun reki madari arwa taung 10 tahun de to sewada silalonga ki bana life tatane ala taciwalita padahal ku agama ta hadirin dimulakan Allah asibaccingi tattalu ngesum naliwo yaitu meresaki. Saya kira Bapak Ibu yang saya muliakan angkat penuh rabi pagang kangeki sebagai simpulah ku ceramah ku makada Ibu Pak ia moli tae sebenarnya jangan hanya seremonial tapi mari kita berlomba-lomba majapuaga nati nabita pakasingi sempajata asi sumpungeta utamana papijaput talor fung Allah taala risisena sahada nasaba onrondol linota de tugagaman nunga loki leso mangolor fung Allah taala mudah-mudahan ini ada manfaatnya mohon maaf atas segala kekurangan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq billahi taufiq was saada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh